Ты вообще золото, мальчик. Как красиво зажило у тебя. Да? Так, хорошо? В следующий раз зуб упадет, мне позвони, скажи, сестра, зуб упал, я положила под подушку, скажи, хорошо? Подарок вам, Юра. Кормекадаги, ино стажиш бисёра, Дандону шаме чӣ напогза? Ты лечение, да? Ассалому алайкум, бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастин, соҳ саломат ҳастин. Бародарои азиз, чӣ хеле ки тамошо дорем, нигаҳ дорем, яъне ки мо қарор дорем дар клиника. Ин клиника дар киҷо қарор дорад, бародарои азиз? Дар котельник. Метро котельники. Котельник. Адресои ҳаминҷо киҷо апаҷон? Метро котельники, улица Строителей, доме 5. ҳаминҷода клиникаи мо, дуо клиник. Бародарои азиз, нигаҳ кунед, ҳозир ик дударак мо пушташ мақсад ғалидаги буд, даридаги буд пушташ духта буданаш, алҳамдулилло. ҳозир мо дигар ҳуҷраҳое ҳастанд ки алҳамдулилло ишонтон метавонем, бародарои азиз, метавонем ки муроҷиат кунем. Бародароне ки дар котельник зиндагӣ мекунем, яъне ки оилаотон қатъи ҳастем, медонем ки котельникда мақсад апаҷон бисёр оилаошон қатъи зиндагӣ мекунанд, семьявӣ зиндагӣ мекунанда. бародарои тоҷикмон, бародарои узбек, бародарои қирғиз, хусусан ҳамаш ҳамаи бародарои мусалмон бисёр ҳастанд дар ин ҷо. Ана метавонем ки бародарои азиз муроҷиат кунен, шахсонет ки мақсад намехоҳем ки бирен оилат ё ки дар ҷои мардона будан, метавонем ки ҳатман муроҷиат кунем. Абтамон алҳамдулилло ки дар хизматае. Айнан ҳозир мо утоқҳое ҳастае ки ишон метавонем. Салому алайкум. Азнан утоқҳое ҳастае ки алҳамдулилло дар он ҷо, яъне ки як хоҳари дига ҳастае, масъалаи дандонро табобат мекардагиҳо, ин бисёр одамо духтури дандон занака мекавад. Мода духтури дандон занакай Москвада тамом кардаги. Ма феши гап донда бахшиш апаҷон, бисёр ҷо мебинем ки албатта ки мардак ҳастанд. Якум бора ма мебинем ки занака. Яъне ки метавонем ки алҳамдулилло муроҷиат кунем духтари занона. Ин аст хоҳари худмон ки аст, алҳамдулилло мехоҳем бе ягон сомневатсия, бе ягон чиз номероро мо мемонем занг бизанем. Алҳамдулилло ки хоҳари мусалмони худмон аст. оилаотон ороӣ мекунед, мебинанд хуб хушрӯ, бе ягон парво, бе ягон мисӯзан. ҷои гинекология, ино операционияй. Ҳама оператсияҳоро мо мекунем. Инҷода гинеколого профессионала ҳастай. Ҳама духтуро занакай, ҳомиладорро мебинад, ведение ҳомиладорӣ, ҳамин роддомба тайёр мекунем, документ метиҳем, обменный карта метиҳем, кадом справка дар кор боса справка метиҳем. Полностью занакора тарафи занона табобат мекунем. тарафи мардонада ҳастай, мардак духтур ҳастай, мебинад. И ҷода у кого бесплодие мегӯяд, бе фарзандиро табобат мекунем. Иншоалло аз дасти ман бисёр одамат шифо ёфтагӣ, иншоалло кору худованд додаги, моро сабабчӣ мекардаги бисёр одамо ҳастай. Барои ҳамин мо хизмати халқ таем. Алло баракат апаҷон. Барои он ка бародарои азиз, метавонем ки бе ягон сомневатсия, бе ягон чиз алҳамдулилло ки муроҷиат кунед. Иншоалло ки беҳтарин ҷо, алҳамдулилло ҳурмати эҳтиромшон хуб беҳтарин. Мо ҳозир ҳастанд ҷоҳое, утоқҳое ҳастанд ки мақсад мерем ишонтон метавонем. Бародарои азиз, хуб мегуфтед ки акам инҷа утоқи чӣ ҳаст? Инҷо утоқи бемориҳои дарунӣ терапия гуфта мешавад. ҳамин утоқда дар бемориҳои даруниро, бемориҳое ки терапевтически дида мешавад, дар ин утоқ мақсад дору рехтан ҳамин тараф ЭКГ дар ин ЭКГ аст ки ЭКГ карда дила мебинем. утоқи дорugузаронӣ бо дару ҷамъ ҳастай. хуб бародарои азиз, ҳозир мерем иншоалло ки бо дигар утоқҳоша тозак, хушрук, озода алҳамдулилло эҳтиром мекунанд. Алҳамдулилло муомилашон хуб, нағз. ҷои телевизор кор мекунад? Иншалло кор мекунад. Чума не поставили? Телевизор поставьте, девочки, ҳозир. Мақсад инак ҳамаш
اویش که میویند اوچرا دمیستن اینجا میستن очередь اینجا شدت میکنه این خوار اونولی اوچرا ده های این خواهرم очередь با آمدگی انا خوب تلویزیون او طرفش جای چی باشه اپا جان؟ مرحمت اینجا جای کابینت اوزی هسته آها ممکنه درمان конечно ممکنه اینجا اوزی به خاطر کار کردگی ما به خاطر تاجیک میفهمم نه تاجیک نمیفهمم او دختر نمیفهمم میتونیم داریم ها конечно میتونم خودم گپ میزنم اینجا аппарат اوزی современный аппарат современный аппарат همه چیزا میبینم اینجا اتاق اوزی است اینجا اتاق اوزی است اینجا کابینت گینکولوگ میبخشید دکتر کابول دایا بخشش вот اینجا до جای گینکولوگ دکترای ما گینکولوگ радом да کار میکردگی اینو стажش بسیاره زنکاره میبیند حاضر پریوم دایا قبول دایا میبخشید گلاونی هیچ گپ نداره ان شاء الله که میفهمم گلاونی همه میگم که هستن که برادرای هستن که مقصد میخواهند که زنها همو در زناشون اخراج کنن مقصد خدمت کنن جایهای همین خیلی جایها هست بعضن جاها میره مردینکی است مالش نمیفورم نه اینجا در همه دکترای ما основной زنک دخترکای بوشن که بینن ما در زنک را فقط دکترای زنک میبیند همش با دکترای مردک پیش مردک میبرد اینجا در دکتری مردک هم هست اینجا جای گینکولوژیه همه چیزا میبینم انالیزا میکنیم اوزی میکنیم واسپالینی را تبابت میکنیم اروزیا باشه پریژگات میکنیم پالیپا را удалять میکنیم جای ما در خیرورگ هم هسته جای اورولوگ هسته پراکتولوژیا کی در گماروی باشد полный اپراتسیا میکند ما در اپراتسیون در گریژاخو باشد گریژاخو را اپراتسیا میکنه همش دکومنت کتی قاعدوی همش با لیسنس داکیمین قطعی الو برکاتم تا اگر به داکیمین باشه مثال ما اگر اگه پرابلم داشته باشیم به داکیمین یا اگه پرابلم نیست ما دولتی نیستیم که ما برای به داکیمنت آدم خوی کدگیم شتاب ما مسلمانای چی میگه مسافرا باش تا بیاردم کنم برادرای عزیز باز هم میگم تکرارا میگم که یعنی که ما در کاتلنیک قرار داریم کاتلنیک به خودش اجازه بلی داچه میگه اینجا بلی داچه چورنی داچه واسه اینجا همه خدمانسکیش همه خلای سلامت باشم بریم دیگه شنیدیم ها سلامت процедур نیای اینجا ها укол میکردگی کاپینیتسا میکردگی کابینت اینجا دو بیماران میوید زنکو با عجلی مردکو با عجلی خونه خسته که برای کابینت گذراندن نگاه کنده اپا اگر مثال باشد که بیاین که مثال جانا داشته باشن میتونن بیستن شاو یکی خیلی که برای ما دارن حاضرش به این خیلی کلان نشده ما در حق حقوق ندارد انشالله بودشم انشالله در فکرش هستیم هسته انشالله هسته در ردام هم هوی کردن فکرم ده هسته نه وقت دارد همش به مبلغ وقت در کاره انشالله اگر خداوند ما به نصیب کنه برای مردم خوی میکنیم جای خواندن یک چیز دیگر که من دوروی که آخری فهمش در کره مثال بیماری که میبود در اپتیکا داودام نکند کشوکش نکند دوروی پریپوش همش مقصد اینجا تامین شده است همش هست انشالله حالا برکت حاز با کدام تو خوش هسته که با استоматология هسته جای после операционной اینا در اپراتسیا پس اپراتسیا ها اینجا در اپارات ما کتگ نام داره همین حامله‌دار زنکا را میبینیستگی اپارات کتگ میکند اینجا ده هسته اینا حامله‌دار زنکا را نگاه میکردگی اپارات ما هم هسته استاد دندان ساز کن اینشالله مالا اینا کابینت استоматологای مرحمت میبخشید بخشش زیاد کاکراسو مگیم ها یه دندانش اساس کیسه که میکنیش بیا خوش رو بیا بدرویشم ته اینجا استоматолог ما زنکای استоматолог عالی طایفه ده مسکو ده تمام کردگی بعد برادرای عزیز بله مقصد هستن خواهرای هستن مادرای هستن که انا میخواهند مقصد که بیاین زن بوشه یعنی که مثل که خواهرمون تبابت کرده سه مرحمت میتونین که انا بیاین ما ندیدم استоматолог زنک انشالله اینا استоматолог زنک نه بهترین است برادر عزیز مقصد میای خوب خوشرو انشالله که به یگو میسوسن
حالا میبون هینه را دادش بهترینه باید همه خوارای ما باید همه دخترایی که مقصد میخوان همه کسب را بخپانین انشالله کسب خوبه کار دکتر دن انشالله آدما ممنون میشود این به حد کسب خوبه اگه ایشونش بوده که بوده وقت شروع چند سال شده اپا کار کیسته؟ Сколько лет работаешь? 7 سال شده است 7 سال 7 سال شده است که کار میکند بهترین باز دندونش همه چی نپاگزه حاضر лечение да каналора то но иҷада чи хастай переводчик мо хастай полностью тоҷики қати гап мезанад узбеки қирғизи англиси уруси қати бемалол мо чи гап зада метавонад акалари ҳама лабоз иншоллоҳ bizni klinikamiz Белый дачада котельникida joylashgan bemalol любой tilda gaplashsanglar bo'laveradi o'zbekcha qirg'izcha tojikcha ingliz tilida ispan tilida gapiradigan doktorlarimiz bor oliy toifadagi doktorlar hammasi Moskvada tugatgan o'zini kasbini yaxshi biladigan doktorlar homiladorlik bo'yicha ведение беременных qilamiz hamma dokumentlaringlarni beramiz обменный karta qilib beramiz кровотечениялар bo'lsa davolab beramiz stomatolog ishlarini ham har xil tilda gaplashib murojaat qilsanglar bo'ladi inshaalloh metroga yaqin joydamiz dokumentim bor propiskam bor yo'q deb o'tirmasdan bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi doktorlarimiz oliy toifadagi doktorlar kandidat mednauklarlarda xizmat qiladi shuning uchun bemalol murojaat qilishinglar mumkin akalari ukalari murojaat qildi murojaat qildi akalar ukalar opalar singillar murojaat qilinglar stomatologimiz ayol kishi stomatolog ko'p ro'molda o'ragan ayollarimizga stomatolog kerak bo'ladi joy topishmaydi пожалуйста kelib qizlarimizdan davolansanglar bo'ladi oliy toifada sizlarga xizmat qilib beradi котельникida joylashganmiz улица Строителей дом 5 سلامت باشین برادرای عزیز خداوند مهربان نگهبانتون باشه میتونین که مراجعت کنین به یگامی سوسن انا با یک خبر خوبی هست که الحمدلله میایین به تشویش به یگام چیز انا خوارک خدمت در خدمت انشالله خداوند نگهبانتون باشه